iya sati mshajamuka madhieko BBT na T-Master ke madhieko he Matika studio go haiya kichone ka he mundu woka hi he mundu woka haiya no gibeti kia BBT kironeka haria metha-ini na gacuba gake gato mai turia kinyuaga guthondeka mugambo wake we haiya Stacy wa shushu yoyo we nioka we na gakobia gake hau uguo maguru arume matingiona toroma tuguru twako Stacy nikikareka riu hihi kikararora kai mathire ko matiga mwana uria ungi aika studio oye kana kakiyariria haha kamugwanja uthio ngatho nikahimba metha iguru aikarire metha gibeti kia maitu we ti wa kirumba haiya oi makabo ekire keika ma studio we nikikarandika guoko-ini kai wa kirumba mathire kuna T-Master ma nigo megucanjamukite hau uguo video hau thi hau video section hena video ya canjamuka makiingira studio mainite wega muno wakirush na nguo ya mabiriri nake Chef Gathemba ekirite nguo cia uria wari the villager ndithakaga no gukugangukaga ni ticia kiria studio ayoye niacuka metha iguru athie kuniki studio yatigwo uguo niacoka nikuoya failo iria ina advertisement ku advertise makambuni nikikarandika kaya mathire koma ya Stacy kire studio kire weke ambo kire mwana wene kama ke ni athie nake kai watigwo uguo keti mshanjamuka magucagia karaikoi oniacoka we kuina we Stacy mwana wa shushu nimarakimwona haria ma kwihiuria we haiya we tucoke tore na kuhihi riu ma we kai abo ekire studio mwana uyu ikai wakirimo mathire kuna T-Master mwana matigirwe ika studio ntamaka kani betirwo ni munene ndu wa gwihumba uguo hihi we tukiigwe DJ ake niwe wagitigwo ika guku we ni macanjamuka ma kai ma acio no ngametirwo ni munene kendi ngaru ya kuria wabici kurio nikime kwihumba uguo niguo mauma thaka by the way irorere video hau thi makiingira studio wa kirumba na T-Master thengio njitagwo Nyandarua guy ndamuhoya musubscribe nigetha ndimurehagire cai muhahi makuria gwitu Nyandarua twirane yindi wengi.